Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan Maui Fishing Trip. Pagi ni saya mau coba test spot di pinggiran pantai Lampu. Mau nyari baby GT. Pagi udah lepas ya, sama mau fishing. Nah, 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 cantik. Oh, baby kitty, baby. Alhamdulillah. Okey. Lanjut. Citi ya. Alhamdulillah. Strike lagi. Okey, strike. Oh, kena. Cap. Rubin. Rubin. Tak ada rubin tu. Okey, strike. Baby GT. Bukan. Apa ni? Apa ni? Apa kapas?
strike. Okey. Strike pertama. Lubim. Okey, strike. Dua strike ah. Ah. Dapat. Apa lagi? Oh, berapa ya? Nakah no?